ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯨꯀꯠꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯂꯤꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯥꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯝꯕꯤꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯗꯦꯁꯥꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯂꯨꯝ ꯊꯝꯖꯔꯤ WhatsApp group inter football geography hai WhatsApp group sida tharaiba number asi amasi hokiba tarik 18 dagi tawraga pangtholiba borok secondary education manipur lawba class 10 gi examination sigi masi omni chanbu numit haitare tarik 15 numit sigi social science topa subject sigi question paper asi exam hawgadoriba Pung mapan dah udah be exam segi mangoy na pung dipan makhaiga ani swaida question paper si tongan ba social media gi platform so WhatsApp group sing sida tholopa sida marmor kanda kayam yamna hoji sathari ba boro secondary education manipur na loba class 3 exam se kayam yamna sengna pangthu ige have se masi so hangama oiri aduna marmaduna Masih ada chat tongan ba WhatsApp group ani kayo di an badana all is goal haida WhatsApp group umaga inter football geography haiba WhatsApp group ani sida tongan ba mioi singna tongan ba number singna koi hariba ngasi subject sigi question paper si thador khibani odi taragadi exam howdri da karamba kamai tawkanda asigum laba question sing se thadori no haiba sigi matangda kayam na koi exam conduct tawbode yauriba School singi OC AOC tongan leriba staff singsina thamoi se kayam sengdrege sengasi thoibu thobosina tai haita auna masigumse amona akogi kunaista tawduna bidabakta board of secondary education manipur dasu asigumlaba senariba mioi singse masi athu matamda thigalakanda masoida phomom thokpa chaira chapchana phangamnabagi pandamda honabiu haibusma ahan mutha thamjage ani subuda ngasigi huji leiriba chief secretary na lusingma timma tawrakanda chief secretary gi miyeng makhada akoi inquiry committee ba sem kan yam serious matter moina masiga hairiba examination aranba pambai ma tawnu honariba da senariba mioi singse masi athu matamda inquiry committee mo semakanda thidokana makoida akoi gi leiriba अखोई एग्जामिनेशन पेनाल लो दुगी मखादा करम एक्शन लोकल पे यागे है दुई बिरकांदा चपचाना मकोइदा एक्शन लोकल पि हाइसो थमजरे दुगा असिगुमनबा मायासिंगसे तोंगान सेक्शन सिंगदे लेबिरिबा मियोसिंगसु असुमाइना अराबा पांबा सिनबगी वाखलोनसे थादो पि हाइदुना देसामसु दुगा तोंगान लनाइ लुक मायामसु अपील तौरगा लाइ अदुबु अपील तौ हाइदुनसु ngasi बावदा कनागु मोंतना तादबगी मोंगदा अवोइदुम लेरिबा मायासिंगसे थोइदोना इकाइ खुनदबगी मोंगदा हनसिनसिना अराबा पांबाइसे तौनो होनरिबा मायासिंगी अकल भी संग मथौ ताई मरमदुना लेरिबा सेक्शन खुदिमक अखोगी स्कूल तौबिरिबा मयाम सिंगी एसोसिएशन मयाम सु लेरि दुगा गार्जियन की एसोसिएशन सु लेरि दुगा तोंगान महिरो लु मयाम सु लेरिबिना अदुगा मफोइना बोरो सेकेंडरी एजुकेशन की अथॉरिटी नसु असिगुमलबा यामना तुकचनिंगाय ओइरबा लिचर साजा चलिबा मियोइसिंग से मसिदा अखनबा मियेंग संगाकांदा चपचाबा एक्शन लौखटनबगिदमक्ता अखोय अपुनबगी ओइबा फिरेम अम लेमिनरगा हारिबा मियोइसिंग से मसिदा पारा अमा तमिगदौनि हाबसे लेबा मयामनि मफमदा देसांगि माइकेदगी नोलुम थमजरि WhatsApp group inter football geography हारिबा WhatsApp group सिदा थारैबा नंबर असि अखोयबा क्रिश्चियन हाय अदुगा मागी मोबाइल नंबर सिना 9863854894 हारिबा मियोसिना हारिबा ग्रुप सिदा कोई नसी थोइबा सब्जेक्ट सी क्वेश्चन पेपर से पुंग निपान मखाइगे मिनिट अमदा थादरपनी ओना अदुगा अनिसुबदना मु ऑल इज गोल हारिबा WhatsApp ग्रुप सिदना मु मागी फोन नंबर सी 9612405826 हारिबा नंबर असिना अखोई पुंग निपान गे मिनिट 58 दा हारिबा ग्रुप सिदा योरपनी दुना सिगुमलबा यामना मसागी ओइबा इंटीग्रिटी लेजदबा दुगा लेरिबा खुनाइ सिबु मांगन तालगेना खलिबा म्यूसिंग सिगी मथकता चपचाबा एक्शन दी लोखपियो हाइबो हमजु थमजे